Sa napadom Rusije na Ukrajinu bezbednosna situacija u Nemačkoj se dramatično promenila, a prestonica Berlin se priprema za vanredne situacije. Reč je o sumornim scenarijima za koji su se Berlinski senat, nemačke oružane snage i 12 bolnica u nemačkoj prestonici detaljno pripremili. Sada postoji rad na ovu temu, rezultat dvogodišnje analize. Kompletan plan ostaje poverljiv iz bezbednosnih razloga, međutim, senat, berlinska vlada, objavila je neka ključna pitanja. Kako možemo sprečiti kolaps bolničkih usluga i lanaca snabdevanja, kako se pacijenti mogu rasporediti u vanrednim situacijama i da li ima dovoljno električne energije za hitne slučajeve. Najkasnije od početka rata u Ukrajini 2022. godine pretnja Nemačkoj se masovno promenila. Berlinska senatorka za zdravstvo Ina Čibora objasnila je: u Nemačkoj i Berlinu imamo veoma dobro opremljen i funkcionalan sistem za suočavanje sa katastrofama, nesrećama, prirodnim opasnostima i kriminalom. Međutim, zbog promenljive situacije pretnji postalo je neophodno proširiti civilnu zaštitu više nego što je to bio slučaj poslednjih godina.